Katong dua sulama berteman baik. Baku traktir itu hal yang biasa, tapi akhir-akhir ini kayak beda. Ale traktir beta hampir tiap hari. Beta curiga kayak ada yang aneh, padahal betul ale ada maksud. Ale bilang ajar ale tembak cewek, padahal beta like ada ancor ini. Beta kira cuma makan gratis saja, padahal mau berguru tembak cewek. Aduh tamangi, kenapa belajar di beta, padahal ale lah bega gadar beta. Beta ni seng tau apa-apa tamang. Katong 211 deng 12. Aduh tamangi, jang belajar di beta, jang kira beta dekat deng cewek. Lola ale kira beta jago sudah itu. Beta ni sama saja deng ale kio. Beta bilang katong ni beda saja, tinggal bilang ade beta suka se. Se mau seng pacaran deng beta, begitu saja seng pake lama-lama. Ale bilang masa begitu saja, seng pake kata puitis begitu. Aduh tamangi, jangan belajar di beta. Beta kasih saran, ale seng tarima. Ale pi balaja di tempat lain jua. Katong 211 deng 12. Aduh tamangi, jangan belajar di beta. Beta ni seng tau apa-apa tamang. Jang kira beta dekat deng cewek. Lah ale kira beta jago